full-fledged. Akiaria ari thukuru-ini wa muthingi wa Ngaru hindi ya kuhe ciana iria hitukite wega kigeranio-ini gia KCPE uteithio wa githomo, mwandiki mukaru wa waki wa nyumba augite mubango wa waki wa nyumba uri itugi-ini nya cia mutongoria wa bururi ni guteithiriria a Kenya na njira nene. Program ya thirikari ithongezekete program ya kuvanga as we move on 2 years 5 years 10 years gutigaga korona mundu raikara in a slum. Mariga nyoreti arugamiriri anatu gwetha utauku makiria wigie tabarira iyo akiuga thirikari ni ambiririe mitaratara mikinyaniru gutigirira mbeca cia aruti a wira iri moko-ini mega. Hapo mbele kama kabisa utajifikiria huna haja na nyumba, pesa unarudishia yote. Na hii pesa ni pesa ambayo management yake iko online, it is transparent, it is open, haifichi. Kila mwezi unaweza fuatilia hii maneno ya pesa. Mariga akiheana muhano wa mabururi maria mateithikite na njira ya nduguka hamwe na gwitikira gutinio mbeca niguo waki wa nyumba ugacire na thutha ucio kuguna muingi. Thirikari na muingi ni gukorwo kigayana kigina kiria kirerutagwo gutigirira mubango uyu ni wakinyanira. Handu-ini ha Kameme TV Geto Waithira wa Kihara.